khona indoda isiyibulele indoda idepressed iyawuhlukumeza umndeni manje kanti nje kube binenye indoda ekwazi ukuyethemba ivula isifuba sayo baququzelana amadoda ngabe impilo ibangcono kakhulu vela fika kwinkomfa fika ngomhla ka11 lapha eMontclair 191 Wood Road eMontclair duze nje kwenxenxethela yezitolo ezilapha eMontclair uma ugibela uzogibela lapha eworkshop eThekwini izokwehlisa nje isangweni noma ngabe izulu liyanetha noma kunjani awuzunetha wena ngoba ikuthatha nje la ikuthatha khona eposini lapha eThekwini ikubeke khona right e191 Wood Road sithini okunye emkhathini mayelana nalenkonfa ngiyafisa nokuyikhipha inkulumo esakeni sibamemele umfundisi umgqibelo umfundisi waseGoli othanda iqiniso na njengathi siyathanda abazalwane ukuba expose kwabanye abantu bayabathi bantu sishumayela into ehlukile abangajwayele ukuyizwa kanti bakhona nabanye ukuze mangele ilanga mawe eGoli wazi sibakhona umfundisi umgqibelo uzobe khona esiluleka ngalezinto uyakhuleka uyaprepare ukuze akwazi ukusiza ngale topic le amazizeni ke sobe sikhona sonke sizodla ndawonye kube isikhathi sefellowship nje simnandi asibacele nje bonke abalaleli baloluhlelo namathandi balomsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart sibacele bonke nje ukuthi abalikhulekele lolusuku baqale manje nje abangakaqali already baqale manje bakhulekele lenkonfa ezosilekelela kakhulu abantu bavela kizo zonke indawo khona la KZN na outside KZN beka nje already sekunabantu abaseGoli who have RSVPs abezayo nayo umfundisi umgqibelo nethimba labantu akhonza nabo khona leyabezayo bayadinga ukukhulekela emkhathini nasemgwaqeni bonke abantu basuka zonke indawo ukuthi baphephe uNkulunkulu abasuse emakhaya abaphindisele futhi emakhaya bephephile wena ke asixoxe nawe nje khona manje la ku 0861010300 rate 610 noma ku 0737091991 usitshele nje iexperience yakho usiluleke usitshele ubunzima obhekene nabo whether ubunzima bokuqala nje ukubakha lobo bungani noma ubunzima ohlangabezana nabo ne peer pressure nje emkhathini nengi I peer pressure enhle nembi we want to talk to you lapha ku 0861010300 061010 300 noma ku 0737091991 0737091991 noma khona lapha ku Facebook page yethu ku Son Dr Naba Facebook page yethu asithathe namlaleli wethu oqala sakamukela emoyeni sawubona Anibona befundisi nabalaleli bevumayo sasabaleka isihloko senu sabangani Kuma ngempela umngane awuzikhetheli umngane kodwa nje into engazi ukuthi yenzeka kanjani kodwa nje nami nabangani bami nje la evuma ngabathola nje isihoshilana kamnandi nje ngemoya abantu abalaleli bevuma ngiyabonga nje befundisa isihloko senu sibalekile makuba lemrespect esinyero sibonga kakhulu makhumala sikwamukele nawe emoyeni sawubona Ntantambama umhla ka28 June 2026 angithatha ithuba ngibingelele kuba umfundisi uNkosi uba umfundisi uKhoza nethimba lonke nje leSonto Trinity egama lika Jesu Kristu amen amen mfoka amen yebo baba cha angiqala ukuthi nami ngingabanye abantu ngomhla ka11 July 2026 hayi 100% sure ngizobe ngikhona angazi ke mhlawumbe ukuthi inike zokwenza kodwa ngizobe ngikhona na kanjani we're looking forward to that abangani baba ngicabanga ukuthi enye ama topics le ebaluleke kakhulu mina njengomuntu osemusha osakhula abangani ngeke ngaba nabo impela futhi bekuyinto engiyithanda kakhulu uma ungitshela ngomngane ubungitshela ngento engiyithanda ngisho ngize ngibone ukuthi even abazali bami umama nobaba angibathandi njengabangani bami because izwi lomngane bengilibona kuyilona izwi lokugcina ngce empelweni yami kangoba kuye kwafika isikhathi la nami ngiyibona ukuthi u80% empilo yami
angiyiphileli mina but ngiphilela ngiphilela abangani so ngibafisa ukuveza iside mhlambe lobubi ngizoza kwelihle ngoba phela kukhona nokuhle ngabangani bathi nje ngeke ngaphila impilo la kumele mina ngiphilela umngani uma ethi umngani asenza ukuthi noma ngizwa ukuthi lento ayishoya ngiyithandi futhi angifuni ukuyeza kodwa ngenxa ukuthi ngibalekela leli gama lokuthi kuzothiwa ngiyimpatha noma ngiyinyoni noma nani ngisale sengimjabulisa umngani ithi incwadi yeZaga chapter 13 verse 20 ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha kepha umngane weziwula uyokushoshozelwa yizo bese ithi incwadi yamaHubo 1 verse 1 ubusisiwe umuntu ongahambi ngesiluleko zababi ongena endleleni yesono ongahlala enkundleni yabaqolodayo kodwa-ke bakhona-ke abangani abahle babomfundisi ngeke ngihamba mina bakhona abantu abahle abangani ngikhumbula nje uma ufunda incwadi if I'm not mistaken incwadi kaMatthew la kuthiwa khona bayithatha insizwa ekade igula mabefika akungeneki kwakhona uJesu lapho ngaphakathi akungeneki kodwa ngafunda enye into ngalabangani ukuthi noma kwangangeneki kuthiwa bavula uphahla phezu kwendlu ukuba bemesisele kuNkosi uJesu ngabona ukuthi yazi abangani beqiniso-ke le bambona umngane abo ukuthi udinga usizo but bamisa endaweni e-right la azosizakala khona abangani-ke beqiniso-ke labo so uyabona ukuthi abangani kwesinye isikhathi uyamdinga umuntu ozokwazi ukuhamba naye akululeke endleleni akukhuthaze kunezinto esiyi-achieve umfundisi ngeke sikubalekele iqiniso ngenxa yohlobo labangani esinabo esiphila nabo uthole ukuthi kunezinto ey'nkulu ozogcina unazo ngenxa yohlobo labangani ophila nazo kanjani na Romans 12 verse 18 uma kungenzeka ngokwenu hlalisani ngokuthula nabantu bonke bese elokugcina-ke ngizovala ngalo iZaga 4 verse 14 ungangeni emkhondweni wababi ungahambi endleleni yabonakeleyo so ngicabanga ukuthi izona ixwayiso nezinto ezinhle ezitholakala kubangani baba ngiyabonga kakhulu nje ngethuba kuyiVuma FM. First when Myeni in 30 seconds uNkulunkulu mekhipha kulabangani ababi laba ivoice yabo more than abazali bakho ubashiye phi labangani njengoba wena ususindisiwe njengomngani ko solazi ke iqiniso waphuma kulabangani ababi bona njengoba bebangani abane influence edlule abazali bakho bakuphi namuhla njengoba wena ususindisiwe wenzani ngabo njengomngani wabo noma as uformer mngani wabo hayi bakhona baba bakhona abanye sihlala nabo khona la ngihlala khona bakhona and bayibona impilo yami ukuthi ishintshe ngendlela emangalisayo and abanye umuntu umngane wami engihlala naye esasiyidlela into zethu ngaleso sikhathi wathi ngelinye ilanga uyabona nje Ntokozo mfowethu ngifuna ukudlala ngawe waze wayisibonele esihle kuthina nathi esisabhajwe ey'ntweni zethu wena uphume phambi kwethu sikubona ukuthi bokade ubhajwe nathi kodwa uphumile wathi nathi siyafisa ukuthi ngelila uNkulunkulu asisize sifane nawo yangithobisa yangijabulisa kakhulu lento babumfundisi noma ukuthi shuthi inkambo okuyinto ezinye izinto ezibalekile bayibona ukuthi sengisekukhanyeni baba ukukhanya kwami ngiyakuveza nesibani siyakhanya nakubona baba angifuna uqabamanga abanye ngiyadlulisa imessage kaJesu ukuthi uJesu bafothe inkosi nomsindisi neyakhe impilo sengayishintsha ngiyakholwa futhi ngelinye ilanga abanye babangani bami bayosindiswa ngiyabakhulekela nje kakhulu. Myeni siyabonga kakhulu ukuhlala kwintokozo ukukhuluma nawe. Mkhathini ku lento ekhulunywa Myeni umfundisi obeshumayeza namuhla ezinye zezinto ayishilo uthe kwabanye abantu iBhayibheli abazolifunda ilela abazolifunda kuwena uNkulunkulu abazomazi yilo abazombona kuwena so lento ekhulunywa Myeni injalo impela ukuthi hawu siyambona ukuthi Myeni ushintshile kwangathi nathi uNkulunkulu angasidabukela kuzoba njalo impela sikwamukele nawe emoyeni sobona mina egameni lenkosi bakhoza abamkhosi nabalangambana ukuthi befuna cela ukuba anonymous uJames 4 verse 4 uthi othanda kuba bizwe abomhlaba ukuthi ingane uyisitha salenkosi ezobuya masinya bese enye into engicela ngicacisele yona kukhona I've heard ama testimonies amaningi nezimfundiso eziningi ezithi if you are the chosen one of God you are always isolated, you are rejected, you are always lonely. Awunaba bangane abantu they feel it something
kuwena heavy bafila ispirit into kuwena ekhona kuwena abangakwazi ukuyimela, so they have the tendency to reject you. Akingicela ngicacisele lapho. Ngiyabonga. Very good question, Mkhathini. You know, she's basically asking for a balance yalento yokuthi izwi melikhuluma kanje ebese sithi abangane are a good thing to have. We cacisa kanjani lento? Obviously uthi mase usindiswa moya wakhe awusazwani nalabo bangasindisiwe. Ingako ngibuze umyeni lo ngibuzo ukuthi njengoba yena esesindisiwe bakuphi labangane namuhla. So it's something similar to that. Nangu uVusi kaMlaba elapha kwaMaqonqo uthi amen bafundisi bami, mina abama bangane abefundisi bami basenkonzweni yami isibane sokuphila simoya munye nabo, kusho uVusimuzi kaMlaba elapha kwaMaqonqo. Sithathe nangumunye sakwamukele emoyeni. Sawubona nakuwe. Sawubona. Amen mabhori. Masiye endlini kaJehova nabazalwane bami eGofini eMagabheni sikhonzela. Alright, ngiyacabanga nje ukuthi iya kumfowethu uMabhodla akekho ke namuhla uzofika kusasa ekseni noma kanjani uzobe kulindile uMabhodla. Mkhathini uJames chapter 4 verse 4 mighty iphinga nazini ukuthi ukuthandizwe kubutha kuNkulunkulu, ngakho ke lo uthanda ukuba umngani wezwe uyisitha uzenza isitha sikaNkulunkulu. Ukhuluma nokuba umngani nabantu basezweni ngendlela yokuthanda, indlela abaphila ngazo uzubalingise. Ukhuluma ngalobo ubungane obunjalo okudonsela umuntu kude noNkulunkulu ngoba uthanda ukuthandwa abantu basezweni. Kuyiqiniso ukuthi kufanele sihlehle kulabo, futhi mawuphila nje ngobungcwele bayakwenyanya abantu abanjalo, bayiqhelekela ngokwabo, bakuhlukumeze, bakukhulume kambe bathi uzenza ngcono. Akusiko lobo bungane esikhuluma ngabo. Lobo wathi uPaul ku 1 Corinthians chapter 15 verse 33, anazi ukuthi ukujolana nababi kuyakona ukuyiphatha okuhle. Ilabangani bokubalekelwa labo abak-influencer kabi, bakhuluma izinto ezingcolile mabehlangene igcine zikulinga, bakujwayezisa imikhuba ephambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa khona ivesi elifana no 2 Timothy chapter 2 verse 22 lathi khona uPaul kuTimothy, ngakho ke zibalekele inkanuko zobusha, uphokophelele ukulunga, ukukholwa, uthando, ukuthula kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo. Asikwamuyene nawe moyeni. Sawubona. Ayibona inkosi intambama egameni likaJesu bafundisi bami abasha bathandekayo enkosini. Bamajolo uma ungabamba leso sport nje umekisona ngisijada ngisithanda kabi. Sengifona nje ninovalo. Network yangihlupha. Siyabonga Jehova uzwakala very clearly namhlanje bamajolo. Nasembonga kakhulu uNkulunkulu ngesihlobo egameni likaJesu Kristu. Mina mhla ngihlangana ngifumana umusa kaNkulunkulu, ngahlala phansi nabangani bami ngathi indlela seziyahlukana. Indlela akisihamba ngayo ayingeke sisakwazi ukuhamba ndawonye. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukusho kwami kanjalo ukuthi namhlanje bangabazalwane bayakholwa bonke. Wow. Bayibukela lenkambo kimi. Ngathi nginike ukuthi umuntu omngani wami kakhulu baba uNkosi unkosikazi wami egameni likaJesu Kristu. Ebese kuba ngabangani bami bonke nje abantu ke nje impilo yami yangenza ukuthi bonke abantu baba abangani bami ngokwenza okuhle, kubona nokukhuluma kahle, nabakufika bezocela usizo ngibasize. Akekho umuntu oyisitha kimi egameni likaJesu. Ngisiza lokho ngoba abantu abaningi abagcina sebeze ekholweni, sebekhonza uNkulunkulu ngenxa nje yenkambo egameni likaJesu. Omunye umngani wami omunye kodwa noma emncane phela uye umyeni, ayike naye umngani wami omkhulukazi lo egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kubalulekile ukuthi mawuhlangana nomuntu uba umngani wakho uma nihlukana fanele uqaphele ukuthi uma nihlangene nikhuluma
nikhuluma ngakho kukusizile noma kukusizanga uma kungakusizanga fanele umgweme lowo mngani nesamini lika Jesu Christ abangani kube lo muntu mahlangana naye uxoxa naye lithi mehlukana uthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ayikhona ngikutholile ngisizakele ukuhlangana nalo muntu nesamini lika Jesu Christ uma ngibuka laba bonkosi ngibuka la TV khona lento abathi skin hayi ngiya kumuntu abangani bashana ngeskin yawo ngathi mina ngeke bona ukuthola umuntu sekukhuluma zonke izinto beyikhuluma nomngani wakhe ezinzima kabi befuna intombi yakhe manje bese dalula zonke lezi zinto ubona ukuthi ubungani ngempela fanele uqaphele belina nguye bonke sebexabana sebekhiphelana ukuthi wena wathi kubalekile ukuba nomngani weqiniso uzothi uma ukhuluma naye egcineni wakheke usizakale naye futhi asizakale igama lika Jesu. Siyabonga kakhulu nkosami uNkulunkulu angibusisa amgcina nihlenge anenzele konke okuhle egameni lika Jesu. Siyikhulekela inkofa ezoba khona sangathi nkosami kuhlangana nje kwabantu abasha khona bakuhlomula egameni lika Jesu. Inkosi ngibusise. Siyabonga kakhulu Baba Majola, kuhlala kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe Baba Majola. Mkhathini Baba Majola uthinta lento ngifisa ukuthi sikhulume kuyona. Kunalabo abathatha the extreme ukuthi sengisindisiwe manje njengalomzalwane okhuluma eqaleni akhuluma akhoda indaba kaJames. Thina esisindisiwe ingabe uNkulunkulu ulindeleni kithina in reaching out to those people abangasindisiwe uma ngabe sithi abangani bethu kuzoba abantu abasindisiwe kuphela bazoza njani kuKristu laba abanye emkhathini? Ngiyafuna ukucelela mfundisi ukuthi indaba yokuba nabangani abakholwayo i-design kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakreathelanga abazalwane ukuthi babe odla yedwa. Ngiyamuzwa lo sisokhuluma ngokuthi uma uNkulunkulu ekubizile kunento ekuphathise yona uyanqeneka kubantu akufanele kube njalo. Sometimes lokho kudala ukuthi mhlambe wena uyaphakama bese abantu nje bayakwenqena hayi ngoba benqena amandla kaNkulunkulu akuwena banqena impakamo osunayo ngenxa yawo. Kodwa amandla kaNkulunkulu enza umuntu afane noKristu uyathandeka azathandeke ngisho kubantwana. Nabantu abangeyilutho abantu abafuna uNkulunkulu kodwa mhlambe basasezonweni zabo bayaheheka kuwena uba nogazi oluhle nje umuntu ohamba noNkulunkulu. uNkulunkulu kwayena uNkulunkulu wefellowship baba indodana umoya ongcwele baya exist ndawonye kusukela emaphakade nakakazi uNkulunkulu abe udla yedwa beyedwa uhleze nefellowship. Uma uJesu baqeqesha abafundi bakhe bathuma 2 by 2 appoint abantu abawu12 bazoba abapostoli. uNkulunkulu wefellowship uNkulunkulu ofuna abantu basondelane basebenzisana ngakiyeke ukuhlangana kwenje umkhuba wabanye. Leli verse ebengilifunda la u2 Timothy chapter 2 usinika umqondo ukuthi mawufuna ukwazi ukubalekela izinkanuko zobusha ufuna ukwazi ukuphila ngokulunga ngokukholwa nothando nokuthula kwenze lokho kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo bathola abantu abazama ukuphila njengawe abanempilo ecishe ifane neyakho mhlambe nangeminyaka ngicishe nilingane labo bantu phila nabo sondelana nabo ubagqugquzele ngeyakhe impilo bagqugquzele ngeyabo. Mina nje mfundisi njengoba ngisindisiwe ngasindiswa ngo16 years lesikweni eMlazi ngisho ngiyezwa umngani wami omkhulu ayo best friend ngalezi ayikhathi ngagula ngine-TB ngaba khona for 2 weeks mangibuya isisindisiwe iNkuzimalanga siyalela intombi yayo iyangitshela ngalo Jesu ke manje ngasindiswa kanjalo umngani wamuzipho zonke kaKhumalo. uNkulunkulu uyabasebenzisa abangani ngaleyo ndlela ilento ishoyo kumfundisi ukuthi nathi sibe uhlobo njalo labangani labo bashiye ngemumva batshele phela ngoJesu batshela ukuthi kushintshene empilweni yakho ubagqugquzele kodwa ke thina sesindisiwe bathola abantu okwazi ukusondelana nabo abantu ongabethemba uphile nabo ubungcwele nesizana nilekelelane enkosini. Ngiyafisa ukuthi le mkhathini sigcizelele le abangani ongabethemba lento ye accountability lento yokuthi uBaba Majola uthi uqaphele ukuthi ubani okhuluma naye ngoba uthi ukhuluma izimfihlo zakho khuluma isifuba sakho nomngane wakhe bese sokumuzwa ngelilanga senixabana so yakhipha lokho. Kubaleke kangakanani ukuba
nomuntu who holds you accountable. Say I struggle with sin, I struggle with alcohol or substance abuse or whatever the case might be. Lo ngakwazi ukuthi ngimtshele ngithi mfethu dadewethu nasi struggle sami ozothi nje out of the blue akubuze athi akufonela athi ugcine nini ukwenza lento. You know, mawuzizwa kwangathi fanele uyenze lento fonela mina. You know, someone who will hold you accountable. Ngiyafisa ukuthi sikhulume lonke kepha ngaphambi kwalokho asithathe nanguThembi kaDimba othi ngibingelele abafundisi bami mina khathi ngamukela uJesu bayihambela nje bona ngoba babona ukuthi angisayingene yabo. Ngiyabonga uThembi Dumba uthi uThembi kaDimba uthi kodwa ke base bemnikeza igama bambiza ngalo bambiza ngo holy. Ithini ke lento mkhathini uyathanda ukuthi abantu bamazi lo Kristu but ngoba ususindisiwe abantu sebabona nje soyawajaja nje wena sebakubona ukuthi uholy ukhona ngempela umuntu holy ongazi ucezuka ngelinlanga noma you know atuphume endleleni kancane whether by design or fall into sin. Umuntu osaphila nje emhlabeni ukhona holy ongathekwa nanegama lokuthi uholy impela. Emkuhle ukuthi ma ususindiswa impilo ishintshe ngempela ibe clean ngendlela ukuthi impukane ihambe ziye kwenye indawo ngoba kusekho ukungcola ebekade zikuthola la kuwena. Khona abantu okufanele sihlukane nabo. uJesu usho njalo angizange ukuletha ukuthula ngilethe inkemba. Sometimes sihlukanisa ngisho nemndeni, sihlukanisa nabangani nabantu ade sibajwayele kuhle lokho kuhlukana. Kodwa kababe khona abantu obatholayo ozophila nabo. Ngabe isebandleni abajwayelana abantu ebandleni kungabi nje ukwazana ngesonto kuphela kodwa asibe nezinamba zomunye sijwayelane sibe seduze siphile ndawonye. For example umfundisi uJames lapha chapter 5 verse 16 ukhuluma ukuthi asivumi izono omunye komunye sikhulekelana ukuze siphulukiswe. Awuyivumi kunombani izono. Lento esho ye accountability ukuba nomuntu okwazi ukumtshela ukuthi yazi iphinde yangishaya le yanto le. Into sometimes ongeke uzuyitshele even nomuntu ohlala naye endlini owabefundisa ongeke uzubatshela kodwa umngane okwazi ukumethemba ongazi ukwehlulela kodwa futhi ongazi ukuvuna aququzele esonweni sakho ozokwazi ukukululeka athi yabona manje ngathi siqaka sobabili ake siye kubani. Uyamdinga umuntu onjalo umuntu wesifazana noma umuntu wesifazana okholwayo ma umuntu wesilisa abanye ontanga yakhe abakholwayo uzokwazi ukuhamba nabo. Kunesaga la mfundisi isaga sika chapter 18 verse 24 athi umuntu wabangani uyilimaza yena. Yebo iqiniso lelo khona abangani abalimazayo. Bese sithi kodwa umngani weqiniso uyanamathela ukwedlula izilamani. Khona umngani lobo ukhuluma ngaye oba close kuwena ukudlula ngisho abantu ozalwa kanye nabo. Umngani wenhliziyo, umngani kamoya, umngani othi wena umphiwe uNkulunkulu ngempela ngoba umuntu lo owathunywa uNkulunkulu ukuthi azokusiza empilweni yakho na ukwazi ukumsiza uyamdinga konjalo. Yebo bakhona abalimazayo kodwa uyabadinga labo okwazi ukuhamba nabo indlela ebheke ezulwini. Nangu Christopher Kamdletshe lapha kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page uthi ngibingelele bathunywa basezulwini kuyintokozo njalo okuhlala nani nabalaleli bonke. Sikhule sicula iculo lithi ngincwadi ebhaliwe bonke abantu bazoyifunda. Kuyimanje ngisho endaweni okuyo yiba incwadi ebhaliwe. Athi ngibonge nokuthi izwi likaNkulunkulu liyafakazelana. Emini besifundiswa ngokuthi uNkulunkulu uyakhala ngathi ngoba ubeke thina emhlabeni ukuba asebenze ngathi ukusondeza abantu abakude naye ngathi. Besusanelisiwe unqeniso kanjokweni athi my favorite program Sound Doctrine, much appreciated. May the Lord bless you bazalwane. Uzanele mazezeta at amen. Bafundisi isihloko senu sikhulu kakhulu sikhuluma ngumngane nonjabulo kaMwelaso Mazibuko dadewethu uthi ngibingelele bafundisi bami engibathandayo ngikhona ngihlezi nani kuleli hora eliyisibusiso. Let's keep the fire burning. Keep the fire burning mkhathini ngiyafisa ukuthi
ke sibheke ama example asezwini wabangani abahle ebese sibheka namanye ama example asezwini wabangani ababi because izwi ngiyacabanga ukuthi liyakhuluma ngaloko umuthatha nje 1 Samuel I think from chapter 18 uye ngale go chapter 20 uzothola uJonathan no David lo segcine inkosi ubhlobo omnjani lo womkhathini ubhlobo obuhle ngabe kwi example ekufanele sifunde kuyona sifunda okuhle noma sifunda okubi kukona lithini izwi ukuthi senze njengoba lisho izwi isibonelo esihle lesonkulunkulu asinika sona ku 1 Samuel 18 kumuntu ocathi ubungani into nje yasezweni engasho lutho kodwa nabo ubungani esibunikwa uNkulunkulu la isibonelo ku Samuel ukuqala chapter 18 for example verse 1 kwathi eseqedile ukukhuluma noSaul inhliziyo kaJonathan yanamathela enhlizweni kaDavid uJonathan wamthanda njengoba esithanda yena nangumngani wangempela akasiyo umfowabo akazalwa naye kodwa inhliziyo yakhe inamathela enhlizweni yakhe labantu nje kunento ethokozayo mabebonana kunenduduzo uNkulunkulu ayakha from one another ebunzimeni babebhekana nabe impini ezaziba khona babe abantu abasizanayo bayathandana uJonathan umthanda njengokuba eyithanda yena akasiyo umngane ozobuya kulimaze lo uthi verse 3 uJonathan noDavid benza isivumelwano ngokuba uJonathan wamthanda njengoba ezithanda yena uJonathan wakhumula ingubo ayegqokile wayenika uDavid nezinye izembatho zakhe inkemba yakhe umthalo wakhe nebhande lakhe siyakwazi nokuqhubeka besebenzisana belekelelana uSaul mayesezama ukubulala uDavid uJonathan emthiphisa emvikela umngane lo uJonathan ayemnika uNkulunkulu esikhathini esithize sempilo yakhe sokumsiza kule ya period ayikuyona uNkulunkulu esamlungiselela ukuba inkosi uNkulunkulu uyasithumela abantu abanjalo abanye abahlali forever empilweni yethu asigugi nabo kodwa uNkulunkulu uyamthumela for a season empilweni yakho akulekelele ngalesikhathi uNkulunkulu afuna umsize ngayo nawe ube usizo empilweni yakhe siyabadinga abantu abanjalo asibakhulekela abantu abanjalo uNkulunkulu uyasiza ngabo impilo ibangcono impilo ibalula nobungcwele buyaphileka uNkulunkulu uyasebenzeleka ngokuthi asixhumanise nalabantu asuke esilethele bona empilweni zethu sathena umunye umlaleli sakamukela moyeni sawubona bafundisi ngicela ubengelela uzwela kanene lo okhuluma la isho sanidale yazi ngiyabonga kakhulu bafundisi yazi umoya ongcwele uyayikhulumela wona ngoba lento kade ngikhuluma ngayo namhlanje ngedwa ngicabanga ngithi kukhona ukuthi ubone ukuthi umuntu usindisiwe kodwa isikhathi esiningi uspenda nabantu abangasindisiwe not ukuthi ku wrong ukuhlala nabo kodwa isikhathi esiningi uspenda nabo benze izinto angasazenzi yena so kuba likhuni ke lapho ukuhlukanisa ukuthi lo muntu kahle kahle usephila impilo so ngiyathanda kakhulu ephuzweni elishoba bahlonishwe ukuthi spenda isikhathi nabantu owenza nabo okufanele musindisiwe spenda isikhathi nalaba ubanikeze nabo isikhathi sokuthi ubabone but isikhathi esiningi spenda nabantu laba wena ososindisiwe nabo ukuze nenze umsebenzi kaNkulunkulu so it kuyas encourage kakhulu ngiyabonga nje kakhulu siyabonga uMongcele wambuleli lesisihloko esikhulu kangaka and umngane sibile nabo sangena ezilingweni nezinto ezazi wrong kodwa kumanje sesigayidwa yizwi umngane somkhethelwa yizwi nokuhola umoya ongcwele uyabona ukuthi hayi la angifithi la methi hambani lendlela hayi mngane nami ngibhizi so ngiyabonga kakhulu bafundisa ngiseshow uzwenene ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu uzwe nawe ungenza njengozwe lapha ku 0737091991 noma la ku 0861010300 0861010300 sithathe ucingo lakho noma sikhulume nawe lapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu sakamukela moyeni sawubona yebo mfundisi njani baba siphilile njani nina sikhuluma nobani kuphi sikhuluma nobaba uMzobe emkhomani baba uMzobe mongaphakamisa izwi nje kancane baba uMzobe sikwazi ukuzwa kahle yebo baba hayi baba ngiyabonga baba ngibonga ngithuka nje lenkulumo enikhulumayo
mina nami ngendlela engeke ngibheke ngayo ubungane kona umngane obukhona kodwa ngicabanga ukuthi isimbolo kaNkulunkulu ngoba kahle kahle wonke umphefumulo ophila ngaphansi komthunzi elanga fana ngabe siyakholwa ngoba lapha ezweni bakhona abangane khona yonke into khona ngishiza ngoma ngoba ngisho na enkonzweni ngaphakathi sekukhona abahlobo sekukhona abaprofeti yonke into nje isekuyisimbolo kaNkulunkulu fana ngawo ube ngempela sizinuka amakhwapha thina siphila ngiyabonga baba umfundisi. Siyabonga kakhulu bamzobe lapha mkhathini uthini ngobungane singathi mhlambe ubungane babantu beminyaka engalingani muthatha nje uPaul uthathe uTimothy uthathe uSila bonke laba oBarnabas uyakwazi yini ukuthi ube umngani nomuntu omdala I mean bamajola abanye babangana babalile ubale umfokamyeni umyeni mncane kakhulu kunoba majola lithini izwi ngalokho yebo impela kuyenzeka futhi kuhle usuke ehlakaniphile kahle umuntu owenza into kanjalo ngoba kuningi ukufunda kumuntu okude nawe ngeminyaka wena omncane uyasizakala ngokuchula umuntu asebugenile ebudaleni bakhe nawe omdala uyasizakala ngokubuthi kanti lesizukulwane esilandelayo sinjani sinje kuhle lobo bungane uNkulunkulu uyasebenza lapho siyayibona leyo nto sometimes iba yi-mentorship ezwini kaNkulunkulu ubona ukuthi uPaul uyamqeqesha uTimothy kodwa lo Timothy uyinduduzo kuPaul ezimeni beministry yakhe uyaduduzeka ngokubona umsebenzi kaNkulunkulu owenzeka kule ndoda esencane kunamavesi lapha mfundisi encwadini yoMshumayeli ku chapter 4 uthi verse 9 ababili bangcono kunoyedwa ngoba banomvuzo omuhle ngomshikashika wabo athi verse 10 ngokuba uma bewa bayavusana maye kulowo oyedwa nxa ewa akanaye ongamvusa nansi into enziwa umngani kungcono ukuba nomuntu ophila naye kunokuba wedwa ngoba mhla ulimala endleleni mhla uwa mhla zikushaya izinto unomuntu okwazi ukukuvusa uthi ku verse 11 uma ababili belala ndawonye bayafudumala uma umuntu eyedwa angafudumala kanjani na athi ku 12 noma umuntu oyedwa engehlulwa nxa bebabili bangayivikela intambo emici mithathu ayiqabuki kalula ilento eveza nokuthi even nemsebenzi esiyenzela uNkulunkulu imizamo esiyenzela uNkulunkulu noma esiyenzela imindeni ibandla yenzeka kangcono uma unabantu okwazi ukwenza ama partnership nawo uNkulunkulu akafunanga ukuthi abazalwane kube umuntu nje i-one man show i-one woman show uNkulunkulu wakha ama partnership usenze saba umzimba asinike iziphiwo ezidinga ezabanye iziphiwo si complementane bese siyakwazi ukuya phambili ndawonye uyakusebenzisa uNkulunkulu ubungani even in ministry njoba wenza isibonelo sika Paul no Timothy asibuke akhona yini ama example wabangani ababi ngicabanga lapho ku 2 Samuel chapter 13 ubona uAmoni no Jonadab bedudana lapha gcina kwenzeka into embi but ngaphandle kwaloko are there examples ubungani obungekho buhle eBhayibhelini esingathi masithi sifunda ngakho sibona bese sithi hayi kufanele sigweme lokho sifunde from such examples wabali example ebhlungu nembi mfundisi kodwa ke uNkulunkulu usibhalele yona ukuze ibe yisifundo kuthina sokubagwema abangana abanje uAmnoni enye yamadodana kaDavide lo Jonadab nje umngani wakhe othile uAmnoni uxakekile la uxakwe inkanuko ufisa udadewabo uhalf sister wakhe lo mngani umnikeza kunokuthi amkhuze amluleke amiyale ngokuganwa unkosikazi umnikeza isu lokudlwengula uhalf sister wakhe nangempela agcine kwenzeka isibhicongo esikhulu emndeni kaDavide izingane ziyabulalana uDavide naye agcine evukelwa uAbsalom indodana yakhe as a result of indlela ahandlisha ngayo lento kumele ke sibagwema abangana abanjalo yayingeke yenzeke lento kube uAmnoni indodana kaDavide yayingazwani nalo Jonadab lo
ukube wayenomngane ongcono wayezomluleka athi hayi mfowethu ungakwenzi lokho kanjalo uNkulunkulu uthe qhamuka kanje kade ukuthi bathini labantu bajwayele ngoba ungayitshela ukuthi ustrong kodwa mawuhlezi uhleli nabantu abakhuluma izinto ezingalunganga ngelinye ilanga uyobabuthakathaka kanti labantu bazonenya izinto errong endlebeni yakho bagwema abanjalo funa abantu abaqinisayo enkosini funa abantu abakwenza ugcwala amandla nentshisakalo ngoNkulunkulu funa abantu abaqoquzelayo abantu abakukhuzayo ibona abantu bokubasondeza eduze lapho sikamukele mbene sawubona ngiyabingelela kubafundisi bami kuwumusa sibonge phinde kube intokozo ukuhleza simlalele ngaso sonke isikhathi siyabonga abafundisi bethu ngakho konke nisenzele khona usuku lanamhlanje kimi lufika luba isimanga ngoba enkonzweni yami namhlanje bekuyinkonzo kaSunday School kuyi-conference kaSunday School eqale ngolesihlanu kwaMgqibelo njengoba kwasekuba iSunday so namhlanje umshayeli wethu esivale ngayo exactly into ebikhulunywa ngayo manje ngibuka uNkulunkulu and ngibuka umusa wakhe ukuthi lwaqondana usuku lalodwa okusho ukuthi uNkulunkulu lento uyikhombile kuthina bantwana bakhe siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu Makeba kuloko kushilo mkhathini elakho lokuvalelisa lithini sekufike leso sikhathi sibagquzeleka abalaleli ngilongiselela ukusijoin lapha namhla ka11 kodwa futhi awubunesu ubunganobuhle bese uyabalekela lobu obulimazayo ubone uNkulunkulu ekulekelela ngabanye abantu empilweni yakho mina nomkhathini sithi sekufike leso sikhathi siyabonga uma nawe sikhumbuze kusele isonto elilodwa hamba ku-Facebook page yethu RSVP phela ukuze sazi ukuthi bangakanani abantu abezayo siyafisa ukuthi nonke nihambe nidlile nonke nihambe niphuzile singaboni senifika nibaningi ninga-respondanga ukuthi niyeza ebese-ke siphatheka kabuhlungu abanye benu bezohamba bengadlile okuyinto engakaze yenzeke sithemba noNkulunkulu ukuthi na even this time it's not going to happen khumbula-ke asikushiyi wedwa sikushiyana nawo amazwi funda belu uzifundela izwi likaNkulunkulu ngokwenze njalo awusona students kaNkosi noma sikamkhathini noma ndoda thizeni-ke noma nkosikazi thizeni-ke for students kaMoya Ngcwele uqobo lwakhe uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto lizayo